وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babud diyati utawi kiku bab diyat. Pas bab ini lafad diyat nika jamak dari lafad diyatun, sebagaimana lafad adatun jamak adatun, adat. Wahia ismun li'am mimma fihil qisas wa ma la qisas fihi. Lafad diyat aneka adalah sebuah nama yang umum bagi sesuatu yang terdapat qisas membalas, wa ma la qisas fihi atau denda bagi sesuatu yang tidak ada qisas. Nah, jadi diyat nika maknana apa? Dindena mecaltong gerigi, dindena mecaltong tanang, mecaltong gigi, kopeng, gerigin soko tanang, sedaja pada dindena diyata. Maelang nyabeh, mateen maksudnya. Sedaja pada dindah diyat. Nah, maka baik kasus segala se mengandung kisos atau se tak mengandung kisos aneka ngangkui lafad diyat atau denda. Hadis lanceng yang baca tok ada di keterangan di budi. An Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, saking Sayyidina Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, an abihi saking ramani, an jaddihi saking embai. Nikah Sayyidina Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm nikah adalah tabi'in, bani sahabat. Beliau odik ning zamana Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz aneka seorang khalifah, pemimpin. Saat menikah mimpin cuma ning 2 tahun. 2 tahun beliau, selama 2 tahun tak pernah rasanya mandi junub kecuali sekalian. Saking tak kober ngurusi rakyat. Beliau cuma mimpin saat menikah Umar bin Abdul Aziz, saking adilah sampai antara nereng-kerengan bi ajem ni ka akancah. Beliau mimpin cuma ning 2 tahun. Luar biasa. Nah, an abihi an jaddihi. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kataba ngirim surat sapa Kanjeng Nabi ila ahli Yamani maring penduduk Yaman. Fadzakara mongko nutur sapa Amr al haditsa ing hadis, wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis annaman, yaiku hadis annaman sak temene wong i'tabato kang lamun mateni sapa si iman mukminan ingkang ing wong kang mukmin, qatlan kelawan mateni an bayyito nyoto keterangani beda saksih membunuh dan terdapat saksi, fa innahu mongko sak temene hukum iman iku qawadun den bales mateni qawad, illa kejaba ayyardo yento ridho sapa auliyaul maktuli, sapa auliyaul maktuli yaniku ahli warise wong kang den pateni. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akerem sorat deka penduduk negeri Yaman. Saat menikah ekerem deka engki penikah nyamana Syarhabil bin Abdi Kilal. Tolesna esena hadits nikah, esena surat Kanjeng Nabi nikah min Muhammadin Nabi ila Syarhabil bin Abdi Kilal wa Naim bin Abdi Kilal wal Harith bin Abdi Kilal. Nikah esena surat Kanjeng Nabi nikah. Pertama, serana orang mateen dengan sengaja
mateen orang mukmin sepateen orang seberiman dekat Allah Subhanahu wa taala. Qatlan kelaban mateen an bayinatin beda bukti, beda saksi, beda napanya mana barang bukti saya mengarah dekat pelaku nikah. Jadi bukti ini banyak, bisa bayinah ini bisa orang menyaksikan secara langsung kejadian TKP tempat kejadian perkara, harus angkun ilmu polisi ya, ilmu pengadilan. Neng tempat kejadian perkara TKP ini beda orang senyakseen atas terjadinya pembunuhan. Oh tabah beda saksi-saksi si arwah bareng saya mengarah ke pelaku. Mungkin foto atau kelampi atau napa saya mengarah ke pelaku. Nah, mun beda orang mateen orang si beriman, mateen kelak beda saksi atau beda bukti, fa innahu qawat. Maka hukum pertama wajib epateh. Orang matiin orang wajib epateh. Neka hukum dunia neka. Hukum akhirat lebih berat. Aneka hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepatoron syariat kala epatoron dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka hukuman dunia. Adapun hukuman akhirat lain boleh. Lain boleh hukuman akhirat. Illa ayyardiya kecuali ayyarda auliyaul maktul, kecuali keluarga-keluarga si korban kelak menerima tak meles qawat, tak meles mateen. Nah, berarti nikah adalah dalil ala annahum mukhayyiruna kama gararna. Korban otabah keluarga dari korban keneng mele bisa nuntut gisos atau qawat, bisa nuntut si pelaku kelak epate atau nuntut kelaban mejer napa diat dinte. Nah, pembahasannya adalah pembahasan diat, pembahasan tentang napa dinte, beremperken macam-macam. Beda mon saya paten budak lain, mon saya paten orang kafir dimi lain, mon saya paten kelak karena lopot bene beda unsur kesengajaan. Mungkin tepak viral tak sengaja, tepak viral tak sengaja. Kejahatan bukan karena ada unsur kesengajaan, bahkan beda kesempatan pun mon orang jahat tetap melakukan kejahatan. Nah, tak gampang ngaranen orang tak sengaja ini tak gampang. Kia mulai nyerang dek badan orang, pun jelas-jelas melukai dan merugikan orang lain terus dengan alasan tak sengaja. Ya kapi orang mau alasan tak sengaja. Kok tak sengaja cedak kah? Ya ada orang ceritana melukai orang tak sengaja ini kecil pun jelas kok, beda penyerangan, beda napa perencanaan untuk membunuh atau mengancam jiwa daripada seseorang. Ini beda hukum diat. Nah, beda hukum diat. Dak remah hukum diat neka. Wa inna nafsa lan sak temene iku tetep ing dalem awa-awaan ad-diyata apa dendo. Mi'atan yaiku 100 minal ibili saking unta. Dindene orang matiin orang nikah diat tah mun pacet si korban otabe ahli waris korban tak menuntut kawat ini kayak pate berarti mele mejer diat berapa diat dindene ki peneka 100 onta. Mejer 100 onta. Ning Fathul Qorib terangaki diat ini macam dua. Mun kita Pak Sambian kita terangaki. Beda diat engki peneka se mughalladhah, beda diat se mukhaffafah. Diat nikah beda denda si denda nikah diperberat mukhaffafah. Napa nyaman mughalladhah, beda diat se mukhaffafah.
Diat seringan, denda seringan. Adapun fal mughalladhah bisababi qatlidz dzakari al hurrah al muslim amdan. Adapun diat utawa denda seh berat engki paneka sebepaki membunuhnya seseorang al hurrah, membunuh terhadap orang yang merdeka, yakni bene budak, al muslim se Islam, amdan dengan secara sengaja. Berapa? Mi'atan minal ibil, maka idindah 100 ontah. Ini termasuk adalah diat se mughalladhah, diat se berat. 100 ontah. Larang 100 ontah. 100 ontah larang. Ini ke diat se mughalladhah. Membunuh seseorang yang merdeka, yang muslim dengan sengaja. Aneka okomna ingki paneka dindena senapa 100 ontah. Adapun mukhaffafah, denda seringan, bisababi qatli dzakaril hurri al muslim, engki paneka membunuh, diat mukhaffafah disebabkan membunuh laki-laki merdeka yang muslim dengan tanpa sengaja. Tetap 100 ontah, cuma ontana bagi. Ontana tak semahal enggak ontana orang saya membunuh dengan secara sengaja. Wal mi'atu mukhammasatun, 100 dibagi menjadi 5. Nikah mun se mukhaffafah. Isyruna hiqqatan, 20 ontah aneka se hiqqah. Neko ontah paling kelas nyaman hiqqah. Wa isyruna jad'atan, sedupolo engki peneka ontah jad'ah, pak polo berarti. Wa isyruna sedupolo bintu labun, sibitek. Wa isyruna dupolo engki peneka bintu makhot, ontah bintu makhot. Bagi tadi 1/5. Mun se mukhaffafah, mun se berat mughalladhah aneka onta engki peneka se hikoh, onta se larang, lebih ringan, regane lebih mode, ini kenyaman mukhaffafah. Nah, mun saumpamana tandi onta, andin pese, maka mun ning daerah neka ada onta, ning Indonesia masalah tak ada onta. Tak ada onta, sobung onta. Neng kanto sobung onta hikoh, ada onta bintu labun, ada onta macam-macam napa kele saya sebut, maka pontut dari rega otabe harga daripada onta si wajib ebejer daripada dinda keneng, tak harus aroba onta. Nah, saya coba mereng. Ini kok komantunya nih kak? Adapun hukuman akhirat lebih berat boleh. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man qatala mu'minan faqad kafar. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman, faqad kafar, maka benar-benar telah kafir hukum. Orang semateen orang Islam, man qatala mu'minan faqad kafar, orang semateen orang Islam kafir hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sadebu. Artinya dari hadis ini kah beda si adebu orang mateen orang Islam karena agama nah di nabi kok epatina karena orang Islam dia epatina karena Islam kafir hukum. Maka tak kena ngebaja ngaki, tak kena ngepopolong neng pemakaman kaum muslimin. Tapi mon mateen orang Islam gele benih karena agama nah oneng jarang Islam keng mateen benih karena Islam benih termasuk
kafir se keluar daripada Islam tetap ebe jangaki ben ebe bolong ning kuburan umat Islam. Nah, jadi ada ontong orang matiin orangnya. Nah, matiin orang adalah diat. Diat berapa? Mon tak nuntut kawat, tak nuntut matiin berarti ekeneng mele ahli waris gila esoro mele senapa 100 onta. Onta nak buru nikah. Nak peneka 20 hikah, 20 jid'ah, 20 bintu labun, 20 bintu makhat. Nikah seteja adalah perincian-perincian dari onta. Mon ada dari onta nikah berarti kalah dari harga onta nakela untuk membayar cinta. Tak gelem, tak nuntut nikah, tak nuntut harta, wis nuntut setimpal bae, nyawa dibalas nyawa, ya mati berarti. Sematen tentunya bene orang, bene ahli waris sematen, ingki menikah hukumah pemerintah dalam hal gadinto, tak bisa langsung. Aina anur ya hukum agama wis tak relevan, tak bisa yang kuning Indonesia masalah. Kula teroa tanya, hukum Indonesia hukum sakem masih bisa abri keadilan seadil-adilnya. Sampeyan jongok, setiap pengadilan sebedeneng pengadilan nih mesti berakhir ricuh. Mesti berakhir ricuh. Setiap pengadilan orang saya adilin mesti tak terima. Apa? Sebab tak adil kok. Coba orang matiin orang epate. Ada orang matiin karena takut. Lamun saumpaman orang matiin gele emojor kelaban 100 onta, kula yakin tak kira bengal matiin orang karena larang anuna napa dindene. Nah, oleh karena dinto nikah hukum maning dunya, nikah hukum agama tentu untuk memberikan kedamaian kangkui kehidupan ning atas dunya. Ada pengadilan saya tak berakhir tawur dia ada. Duduk wak dari kelompok pengkir sereng, paten reng dima, kir sereng dia. Temor Mosoboro, wah patang tuntut de pengadilan kapi. Apa sebab sebung keadilan. Sebab sebung keadilan. Namun ngakui hukum agama de timbonan. Akhirnya karena pun hukum yang sebede nega pun tak adil, anan ekebele baban kakek paten ruah. Arya kalam bina. Mulai kene pun etanem merasa balas dendam. EPATN, SEMATN. Mari neka orang SEPATN neka di anak kia terus pun maten saling membunuh. Cek saking neku hukum agama neka maten orang EPATN serep. Ada apa-apa, ada keributan. Nah, wafil anfilan iku ing dalem irung idza uibatat kalaniten rataaken opo jad'uhu gerumpung irung yakni napanya mana quti'a jami'uhu sekabine elong hebat ada adiyatu utawi dendo. Adapun matada elong secara kapi ekor pas elong elong ekor pasu. Wafil anfi idza uiba dalam elong patada kapi elong ay kuti ajami'uhu patada kapi elong nika juga bada napa bada dintena iki kebudi. Wafil lisani lan iku ing dalem lesan adiyatu utawi diat. Lesan juga napanya mana beda diata maksudnya lesan dharma orang ngono tak bisa omong napa jilen nah ma yamna'u minhul kalam sesuatu sepa elang sehingga orang gele tak bisa omong kelaben ecatonin gele ecalai neka nyatonin lesan elong lesan wa fi syafaten lan iku ing dalem lambe loro adiyatu utawi dendo juga beda
Dinten mata ada namanya mana bibir. Ngorpas colon bi kok kakek. Roba ada dinten macam nyaman ngorpas. Ya ngorpas colok ya karena ya dinte beda dinten kapi. Ini keseberat. Wafi zakari lan ing dalam ngilangaken zakar kemaluan adiyat utawi diyat. Ai kuti amin aslihi ketok apa tadok sekali kurceng. Tek pakare seka bene cuk kuncu entok apa tadok kapi. Hah? Contoh akin aja. Metade kemalon orang laki ekor pas juga beda diet tak apa terjadi beda macam-macam beda orang bine pelaku biasa temu bine boleh waduh ya entar langsung gunteng je wes walaupun laki walaupun bine kalau cek laki cek bine hatta budak pun beda diet tak budak sendin sampean cuma etonen tetap beda diet beda dinte apa boleh bine apa boleh laki dina san tak melo padok benyane ketok boy ketok neka juga beda diet wa fil baydataini adiyatu lan iku ing dalem pelingsiran loro adiyatu tawi diat apa pelingsirannya lor telur aja le lere bahasanya deh ada remah Pak Alus ada remah jia na jia telur gemek jia apa tade beda diat lagi ya mon gelek neka apa tade kurceng neka cuma apa kare lor teloran aji semesakean ketabu aja seltek jirian ada langsung nongep jak ketok seltek ila cokop maji aja mare seltek ngerabilan korban penyeltean aja la ilaha illallah wa fi sulbilan ing dalem igaweka sulub adiyatu tawidiyah wa fi rijli lan iku ing dalem sikil al-wahidati kang siji ay kutiat fi tafsil syak yakni selaje saya ketok soko selaje saya ketok nisfu diyati utawi separune diyat mon ketok dari mufassal yakni napa gelau-gelen gentoot ngetok sokon orang sengaja ketok sokona pedeng tok otah sampai kurceng sampai caltong tok otah boy ketok dari pokang maka dinten mun gentoot separon gen pokang berapa dinten deke budi keterangan wa fil ma'mumati lan iku ing dalem makmumah sulusud diyati utawi sepertelone diyat makmumaneka adalah al jinayah allati balagat umar ra'si ning sekitar cetak sulusud diyati utawi sepertelone napa niku dindo wa fil ja'iqati lan iku ing dalem napa niku wau ja'ifah wa fil ja'ifati lan iku ing dalem ja'ifah sulusud diyati utawi sepertelone dendo jaifah nikah adalah at-ta'nah tablughul jawf yakni bagian dalam jawf sulusud diyati utawi mungkin kelaban racun bisa memasuki daerah racun sehingga dalam tabun gelek rosak napanya mana
lambungnya sehingga tak berfungsi macam-macam, ginjal rosak gara-gara ini juga beda diat. Wafil munaqqalati lan iku ing dalem munaqqalah munaqqalah nika adalah allati tukhraju minha sigharul 'idham, tolang mepotong orang otabe tolang-tolang sehingga sampai keluar tolang nika, potong sampai keluar napa tolangnya gila, tolang-tolang kene watan takilu min amakiniha, yakni sampai ngale dari kenangan tolang si asal nika napa mengsele bener pemengsele nggih pemengsele sengaja tak sengaja nika pun beda diet tah baik gelak membela tolang otaba memotong tolang pemengsele tukang pecet memengsele cantik becek utak tambah mengsele bene ahli na mecet mengsele kapi beda dia tak kapi. Wa fi kulli usbu'in lan iku ing dalem saben-saben driji min asabil yadi saking pira-pira drijine tangan, wa fi rijli lan sikil berempat dinten kabija dari ada gele elong kemaluan terus mepotong ngerosak bagian dalam perok kelaban care racun asrun utawi 10 minal ibili saking unta 10 ontah memotong gerigi salah situ gerigi potong maka tung situ ngegerigi ini keregana senapa 10 ontah sapa baiklah seelokan bi sambian al-hur pokok orang merdeka al-muslim orang se-Islam 10 ontah wa fis sini lan iku ing dalem untu khamsun utawi 5 minal ibili saking unta mecaltong gigi sentem ngaltok gigine situng gigi 5 unta larang menteroso ki ya derma jele bola gigi situng tinalah otang kocek benyan ya le kriki lah kok mau jerbi kriki saumpama bajar bi kriki bede kula tepak mecek motor saben mecek motor bedoreng atokar naki otang kota kelarnya orang kau ilah kriki adalah ketok lah kalah lah kriki adalah larang ria ngerti orang ni karo bener semua ngerti remon cara agama ria tak cukup onta situng ria jan kalah lah bagaimana nampak kriki kau butuh PC tak butuh kriki jan orang mula orang tak ada sek sahur tapi angok miskin mergeh nyaur otang daripada mate nikel otang mate tak terhormat angok miskin sebab nyaur otang miskin sebab nyaur otang tetap mulje terkecuali nyerain otang bahaya orang yang di otang nih kan terus dak remah orang toman rasanya nyotos orang neng dunya ada hukuman ngak nikah kuku neng akhirat tambahin hukumna saking dari adil Allah subhanahu wa ta'ala paki neng pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin Allah semaha bijaksana cek manusia semare nokol orang semare mepotong gigin orang semecaltong gigin orang mepotong gigin orang sampai embi semare nyeruduk aneka bi Gusti Allah esoro nyeruduk Pak ajam bi ajam semare nempung ajam lain aneka bi Gusti Allah esoro nempung beda aja esoro nempung arapa bilan wapa nempung ria saat peneka orang pada mikir ya Allah mau embi senyeruduk sandi tanduk nyeruduk saya tak bertanduk aneka bi Gusti Allah saya tak di tanduk ku beri tanduk bi Gusti Allah esoro nyeruduk embi saya bertanduk gila
Ajam bilon sandi cakar saya kuat nyampar ajam saya lemah. Ku bi Gusti Allah beri kekuatan tining Gusti Allah esoro nyampar ajam saya nyampar ning dunya. Saking adil Allah Subhanahu wa taala. Baru orang-orang kafir ngocak ya laitani kuntu turaba. Akhirnya hayawan-hayawan kele mare mulus bi Gusti Allah dadi abuh. Karena ada hisapan. Sobung orang nikah hisap tining Allah Subhanahu wa taala. Ada hisapan. Saya hisap nikah manusia. Hayawan tak hisap. Cuma dari adil Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menunjukkan sifat keadilannya sampai hayawan bi hayawan pun disuruh mulus bi Gusti Allah. Apa boleh manusia? Ada setak melis, ada setak nuntut ku dengar hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean nuntut keadilan Gusti Allah, sampean tak bakal mampu. Ya Allah, kula nyoon keadilan sampean, tunjukaki keadilan ajunan Gusti. Tunjukkan kepada kami keadilanmu. Tak mampu manusia ni kan nerima keadilan Gusti Allah. Mun menuntut kebelasan dari Gusti Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka saya fokus mun mentah atau menuntut engki nikah kebelasan rahmat Gusti Allah. Tapi menuntut keadilan Gusti Allah kulit sampean tak mampu. Allah taala maha adil. Kadang bodoh orang. Allah taala maha adil. Ya Allah tunjuk aki keadilan sampean. Enggak aben tato nyala ada orang ro. Enggak aben tandi salah ke orang. Tuntut engku keadilan ya ada nongap kapi. Nah, jadi mencaltong kiki ane kelema untah. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang yuktalu iku den pateni sapa si rajul bil mar'ati kelawan sebab mateni wong wadon. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang iku yuktalu den pateni sapa si ar-rajul bil mar'ati kelawan sebab mateni wong wadon. Orang laki juga nepaten orang sebab maten orang bine. Tak harus orang laki sepaten walaupun orang bine. Walaupun orang bine, tak harus orang laki. Orang laki maten orang bine juga apa? Epate. Saiful Jamil yokom padahal bine tibi tabrakan dia. Kecelakaan. Oneng Saiful Jamil mbak. Dangdut dulu. Aro yokom bi pemerintah bi kepolisian arah apa Polan mateen orang padahal binen nah tetap yokom. Tahun yang 9 tahun. Ya pacet kutu yokom mateen binen beda engki bene ke beda kisos mateen salake juga beda kisos. Nah. Jadi orang laki maten orang bine tetap pate wala ahli dzahabilan ingatasi ahli emas alfu dinarin utawi 1000 dinar. Adapun monte bitong kelaban cara ontah iya krus kelaban cara apa? Emas. Berapa majar emas? Alfu dinar 1000 dinar. Majar 1000 dinar. 1000 dinar. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fil marasil ing dalam kitab al marasil wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibn Khuzaimah wa Ibnul Jarud lan Imam Ibnul Jarud wa Ibnu Hibban wa Ahmad wa ikhtalafu fi sihhatihi lan khilaf sapa ulama fi sihhat ing dalam sahih ikilah hadis. Nika sorat Kanjeng Nabi saya kirim daga sera orang penduduk ahli Yaman. Engki paneka nyamana Syarhabil bin Abdi Kilal. Nika saya kirim surat tining Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada kasus pembunuhan. Nah, nika bab diat. Diat lopot membunuh tak sengaja lain. Insyaallah terang akhiri. Ndak budi nikah dan moga itu ilmu manfaat. Men sampai ngal bengal napa? Maten orang. Mun sampeyan salahin orang sepora nika lebih bagus. Samu sampeyan nuntut kuku ning akhirat hak sampeyan. Kengkang kuwi orang si banyak salah ning dunia, semakin banyak kesalahan, semakin banyak kesalahan dari orang lain, maka juga semakin berat kuku tuntutan ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sialanya lah ka orang. Cak karto karambi orang kalah. Sebelum pasti saya kalah 1.000 dinalah ya tagih kuku ning akhirat beda ya.
berarti sogi sampean kuku nang akhirat. Apa nuntut 100 juta, 100.000, tak nuntut 100 lah. Apa amal saya bentak aku. Tambah berat, orang semakin banyak zalim ka orang, semakin banyak ngani ngaji da orang, kesalahan da orang lain, maka kuku semakin berat dengan akhirat. Tikal pun tak usah melis. Allah Taala semelis kuku dengan akhirat. Apapun perbuatan orang dek kulebi sambian saya rasa aki Gusti Allah Taala sebekal melis kuku ning pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ngal-bengal nyala ada orang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل ذاكر